Hello muntina namite ho si limna kahin nei ken chule tuni khu turbur ni sim som lakhat sangni le som nil kuma ding in jong tu so chum ho pun dona nei ki taw hiti kuki zo MLA ho koimacha Manipur Sarkar simna pangloading a hiu vetin Indigenous Tribal Leaders Forum ITLF in kuki zo council governing council ho kithilu to sat na thu so bolovin hi achi sa gansim ni chun ITLF in keho khom na an neuvin a keho khom na wachun kuki zo council governing council in tu din muna kuki zo ho koimacha Manipura Sarkar sim na pan la loadinga thulu na aneu chu kilung khat ta in to sat na aneu hi dan ITLF in misimia thu so bolowin hi ITLF in asai na wachun kuki zo ho mihim bola ki bolowa mel sitain anaki tharin sagu kiwa lama ki jot sain infarphai chama ku na jong kinodo a hiu vi atiu vin hi in asangwal a kya lain hawin ho jane behilin a kisu siin mihim sang som li langin amahon ne ke hol na le in le lo dal hain au movie tin thu su chun asai na hi meiti ho chentam na mun ho akun kuki zo ho akidal mangle akino do jiovin kita san na ala samtan chen khom ki ding jong ha sa hi tai tiuvi hiji chun Manipur ki vai pu na nuya khom ki ding hi theilo ding hi ta jin kuki zo hon separate administration angeu hi am ho dinga angai kho ahin India constitution to jong kitu a hi tin thu so chun asigi hejita bong din mun lung a hi ta jin kuki zo mi pi hon India sarkar koma amodinga union territory with legislature angeu a hi tin jong thu so chun asei be kidi kuki zo ten amodinga UT with legislature nge na ani wa hi to kilhona Manipur government noya umki ding chu a hi theilu thil a hi tai tin ITLF in aseu vin hi Manipur Sarkar in kuki zo hoven bitna pi zo lo para kuki zo MLA hon achi sa me ni sim som ni sangni le som ne thumni khwa separate administration anange pero hitan hejidin munchu kichi ta kichi pijing a hi tin thu so chun asei kuki zo MLA koimacha Manipur Sarkar sima pangloading a hi tin ITLF in aseyovin yam tia mi bi ho dedan to ki kala chatlo kuki zo MLA ho chu mi pi zo hlema ki lading a hi tin jong phun do na aneyuvi Zomi Council to guna noya misim ni chun consultation issues and challenges wise Zomi movement kiti keho khom na Ribbon College Auditorium gangpi mula anomina hi keho khom na chun Zomi sunga lamkai lu bo tamta anapangovina hi ingun ki manaji le presidential speech Womson Naulak chairman Zomi Council in anne na hi keho khom na phat sunga chun Zomi sunga lamkai lu bo chum hon haulim na phat anamangovin amholunggel le ngai tu na ho sei phung na an neuvi Zomi movement suha na ding le chiding dan lang pi ho mi pi to lam kai hon asei khom vin hi Zomi nam lam kai ho to mi pi ki thu khoma khat la khat ki to sat tu ha nam pi movement to ki tu kilung khat ta kal sun khom ding chu atup le mi doi penu a hi dan ana phung do vin hi misim ni chun em songil isia hoina gamsung mission hon nakin anomina hi gamsung mission kiti hi KCLF to Council of Koki Worship Service CKWS ho kithu khom na noya nam sunga khamna theizo sa ho hin khusim hoina dinga kisim do hi heji project thu pi hi le Unite Heal and Prosperity hi project in atup le ambidoy hi le gamsunga khamna theizia khangdong mangthai thei ding tampi ho vendo ding tupna ki pando hi heji chungchuna inam sunguwa chondi lona zo si ti chu social evil ke mai tu pi ding le pathin thu to ki to a nampi kalsun ding lungtu ba hi gamsung mission hi achi sa sani le somne thum kuma kuki nampi assembly agenda anaki seido haubung hon na to ahin padinga ngansi na anaki pi hi project hon do na kin go na chun gamsung mission vision phun do na phat bi Reverend Dr. Jelamboy ho kip chairman gamsung mission in anayin on ground report pi na let's project coordinator gamsung mission in anayi ingo na chun hobung chuma thu sei na phara omin hichia pan la ho chu Reverend Gin Khusiam director ECA Reverend Dr. M Thong Khose general secretary KBC close 1
Reverend Helun Executive Secretary CBCL Reverend Ngamboy Gamke Secretary KCC ho hiuvi KZC Kim KIC KCA KSO KKL lamkai honjang haulim na phat na mangovin gamsu mission to sot dingle panla khom ding dan til na asai chi uvin hi Arambai tingol ho lamkai lubo korungan ba khumanin kuki zosi meiti ho galmin aki gel poetin anaphong do na hi heji thu hi infara kurai sagur lekaya kingun khana thusu mi ho koma anholimna ase hi korungan ba in ase na chun kuki zosi galmin aki gel pun manipula khamna thei chum chum zia boina ho subeya dandi lowa manipur hunglut ho he do na dinga National Register of Citizens Bora dandi lowa hunglun ho hlandwa masanga bonga kituta chen khom ki ding ki de hiati masanga pat phat sot pi manipula anacheng kuki ho manipula om diu chu ima aboi pui tunaya dandi lowa manipur hunglun ho jabu manipula mitam dan hi angai na bong hitalo a hi tin song aseina hi imacha seila na umlowa manipur buina chamna sip dinga kimo sei chu hi theilo dinga hin chi so lo dinga hi tin jong asei be na hi korungan ba na sei be na chun manipura khamna thei chum chum ho aki su manga dandi lowa manipura hunglur ho chungchang aki chi khat om to ka sia manipur buina thu ki sei la theilo dinga hi ati hejiji chun base kha koya National Register of Citizens a hi lo le aki ba pi khat koya dandi lowa hunglun ho he do ngai hi ati Manipura MLA hon amho phatchum na dingle amho lungdei danbo bollowa gamsung venbit na ding ki tuta panala diovin asina hi mi pi dinggel na arambai tingol hon iti la hi zongle amho hin khu kisan ki pido ngapcha a hiuvi ati Kibung khan na ding togon le lungel josi peila le tosot loading in Lok Sabha MP Dr. Ngomsa Bimur akoi zamin asizina hi Achi sani khu langthabra Maharaj Gambil Singh Member Complex a kingun ki manna khara thusu mi ho thudo adon budna MP pan boile hasal laita hi zongle Gambil Singh chun lung all taina gelin amasanga umding boina ho zong all tain asulhamin hijia amma khunung kazuya hiati Gambil Singh gamngai lutna chu akidan na khat aumin 7-year devastation chahi tarit khuntak pa jing zong chun agam sung dal halovin anapangeti thusu mi hon thu do abol be nawachun bimolin tule to thilpha pending hi akin theilama manipura election sa ding elected government khat akisim do lo le gamsung chawai gam ding a hitai tin asiji thilpha hian lang thilpha lo hit zong le gamkhat ki ti chu iti chen ge center in abui pi zawa bureaucrat hon jong ichan ge gan theina athu na lai diu hom tin sei kidi BJP in sarkar simta zongle abui pi pendiu le agyal kho pendiu chu manipura boina le hasan no ho hi ati state sarkar khat ki ti chu center en akhut mua apei chat vei the a hi poitin MP akoi jamson asai kidi tu hin state sung institution zo si a hi ding bongin aum kam tapon thinglang le phai cham aki khantan to abui pi pending chu manipur identity polut ki ding hi a hi ati exam tia state identity aki sim phating le gamsung boina illegal immigration NRC drugs le alang alanga ki khantal na hojong seitu mo a hi pun hijine ding in election ki bor han a hi lo le BJP hin hitabong to gun hin bol han tin jong asei be na hi Achisa Wanghom ni Bisnupur District Alpom Khada Bam Anaki Supo to Kilhonchun Ipu Petroleum Dealers Fraternity MPDF in January Nisim Kochun Paisam District Petrol Pump Zosi Patip Lovin Akhawinahi Hitching Yanakine ho Akisu Bulit Kasia Kichi Piding a Hitin Asizuvi Manipur Governor Ajay Kumar Balahinga Memorandum Khat Apilu Nawachun MPDF Petrol Pump ni ho Staff hole thille lo chunga security umlodan asejin state authority in thilsu masa bitniki pidinga hitia anasei jong anatoin apodo apon chukille tu naicha petrol pump khana bamhung ke seblu jeng thei gi ti chu security hol ha samle mil monaji a hitin memorandum achun akiseji hizia MPDF in phatiblowa petrol pump ho khadinga keula anakin
ni ahitan government in bit na dinga ogun le phatia pan ahin la ka sia oil pump ho ke hongta loading a hi tin jong asai ki rofi tu nai cha bom ki na oil poma thilki su si ho compensation api dingin kiloi khom na in government hinga nge na ane jina hi izam tia mabana hoilai oil pump hi jong le hi ta bonga ki bulu na hungum ki lo na dingin government panpi na ange in chukil le hi ta bong thil su ahungum kil le government in mo ake pu ding hi tin kiloi khom na memorandum chun asai kiri January nisim ko nila alangsun merhel lomi phabin Infowis district mun ma iter analaw vinahi jingka lang nidan somna khat vel chun sangai pro mamang leikaya merhel lo thal choi ho chun Yumnam Kunzo Mani Allies Kunzo 55 years son of Manaubi Chena ina meter anakabuvin Kunzo Mani Allies Kunzo Kitipahi Changangai Sangai Pro Jila Parisad member Lui Khat Zonga Hi Kiti Tilso to ke season Singzamai police station a case khat akezi luri nahi Alangkhana achi sani khu jingka lang ni den 1120 vel chun Gari Makhale Kai Ningthozam Ongbi Bina Kumari Leima 50 years wife of and Radhesyam Singh Chena ina merhello mi phabin meithal anakap ki rovinahi tasanum ta thulut ki muchun asaina Bina Kumari Leima hi tu ahong lungding Manipur State Assembly election te dinga ki go candidate khala hi kiti heji thilso to kilhanin lamfe police station a case khat akizi lodin kholchil na jong apan tawinahi chukil le langjing achouba cheng Sarok Khaibam Sijus 40 years son of late Nanda Chennai na jong merhello hon achi sani khoma ma jingka lang iden 1130 vel sun meither anakap kiruvinahi thei khachu Sarok Khaibam Sijus hi langjing gram panchayata pradhan ahi to kilhona local MLA adinga nominee jong hi merhello mi kha two wheeler Honda Activa ahin tola Pradhan pa Chennai in mi koma akido thu ahi akiti Pradhan pa ina umemtia ado zavin meither akabin akizam peita nahi ameither kapchun Pradhan pa in khalovin ain komte in zo anakhai nahi heji thilso to ke season jong lamfe police station a case khat akizi lutkidin heji thusu akizi sungin thilso ho to ke season koimasa wang akimendo hi laize akiti Khalakhat ge them tu na ki thu khom na le ta khana khan to machal na dinga to gun za chum chum ahin bol jingo to kelonin achi sa January nisim ko chun 94 battalion CRPF on Damdei village community hall ground civic action program CAP khat agung ki tu vinahi kingun sunga chun thilkeu ti chu sports material school bag nen kholna dustbin le uchi chi vole fertilizer ho hom do vi Heji chanwo chang ho chu damdei lai kotle akim vel kho hiuwi hitabonga 94 battalion CRPF on civic action program abolo hi tu kuma dinga athum veichan ahitan tu masang chun supermena le khingjanga anabolo vi mabana jong kampopi district sung munnia hitabong program ki bolding a hitin senior officer hon asezuvi kingun akibol to kilhan chun 94 battalion CRPF personnel hon Achat theilu ho akithu piuvin ganthi ha sahojong panpina anizuvina hi te se khajong ganthi ha sajin personal hon anei sunsunu adong khomovin sumle pain kithu pinajong apiuvi hitabong na to na hi sepe hon achi piu service before serve kiti azui zalo a hitin khumi ten asezuvi heji sebo hilovin 94 battalion CRPF hon gamkei sunga migun chu nume a hilole nupi phaweb Gamgi phaya nikhosagi pon khuidan training zong abol piuvin heji training hi achisa January nisim kwa kipan ahitai tu le tu hin heji training a panla nupi ahilole numei somla ko le pasal khat apangin battalion a specialist hon ahilu hi heji training ke saitin le apanglung ke ho pon khuina mechin khat chi api dio hi tin zong asiji kinguna chun SS Vinod Kumar commandant SS Puskar Bhagwat 2IC le 94 battalion CRPF senior officer ho jong apangavi amho se bo hilovin khohausa secretary ho khosungte si ho le khomi tampin jong panalawi hitabong na to phale
panpi ngai che ho panpi ne le ki thupin ahin bol zalovin khaho sa kharin 94 battalion CRPF ho chungin kipa thu asizin mabana zong hetia thinghang mi te ai ki thupi jing deuwin avai laina hi KUKI Councilin KUKI ho Manipur Sarkar simna panla loadinga thulu na anewachu YP People's Council Gen Headquarter le abakai ki LAHKHOM na Young YP Association Gen Headquarter le YP Women Association Gen Headquarter in tasot na phongwina hi achi sa December ni sim som thum sang nila som nil ngani chun KUKI Council Governing Council in ke hokhom na anewa KUKI ho Manipur Sarkar simna panla loadinga thulu na anewa hi Hechia KUKI Governing Council thulu na tosat na phondo nain YP ki LAHKHOM na chun misim ni chun THUSOH na bolovina hi THUSOH chun YP nam ki LAHKHOM na hon KUKI Council in KUKI ho dinga separate administration Union Territory angya uzong tosat na thua phongdo win KUKI te ven bit na pi na dinga am ho ding Union Territory pi ngai hi atiwi Politics to kesaya kejesin KUKI te deidan to kitwa thulu na anei ho to so jing ding in jong aphong do wi Central lam kai hoa kun ko na tol hanin achi sa January nisim ko sangnila som nilugup ni khotsun akin thei penin Governor Ajay Kumar Bhala le Manipur Legislative Assembly Speaker Thokchon Sajabrata Delhi Khupi zone anakal song thani ahung lungding February nisim som na thum sangnila som nilugup ni hoting Manipula President rule ki koikal kumkhat ahung linding to thana popular government simdo kit ding thu hi gingjing hetai BJP MLA Bhavin Tulha ahung lungding Nisim som la ko apa som nil khat yaka popular government ki sim do ding hetai TV chule popular government ai ki sim do ding le speaker thokchom sajabrata hin CM panmun alu ding gincharo me kiti hethe kha cho chi sa January nisim ni sangni le som nilum ni khwa chu Delhi khopia Union Home Minister Amit Shah makaina Manipur President rule susau beding aphat chum na le aphat mona chungchang Governor AK Bhala panen seikhom na jong anomi nahi Federation International Football Association FIFA in Lungyal za chumbe nein apps hetheita TikTok to partnership anei lon phondo na anejin hitol hana FIFA World Cup hi officially TikTok a muthe hete dinga hi hichi wanoi le sit munchum kam chum chuma kun fans tam jo che theina ding Lungyal neya collaboration kine hi tin Secretary General of FIFA Matthias Grafstromin asejina hi Football hin mi tamta mi chumsum akop khomji ahizia to sot le he theita asim ngai ma khara hi tu kung World Cup hi Canada US le Mexico a umding team som li le girin pan ala ding tu chana World Cup la dinga alin pen hidinga hi tu masang chun cup hin officer schedule anasu do in June le July sunga match sakhalali ki chim dinga hi World Cup hi June nisim som la khale Mexico a kick off hidinga hi tu kuma World Cup hin format thabe asim do in national team som li le get chu group som la nya ki hom khana group zo se chun team li che anei ding hi chi hola ahat team ni chu category abana dinga qualify hidingwa hi 8 base third place team hojong noga lut dingo hi cha chu team som thumna ni gi chim dingwa hi June ni sim som ni le gel le 32 round ki panding chule June ni sim ko apat ni sim som la khalle quarter final ki panding final hi July ni sim som la ko le ki panding a hi TikTok hi wanoi le sira dinga apps hetheita hola khara hin sangni le som ni thuma women world cup a kuna FIFA to collaborate ana hil hon hi chule partnership a hil hon jong lor hingta ana hin Cups officer zong 1.8 billion views ania hi sports tournament dang TikTok to ki partner hot su English Soccer Club Burnley Women the Women European Championship the Club World Cup le the Women Super League in Bangladesh ho hi amo hi tennis app tool le Goal PGA Tour ho zauna sports competition dang hot zong partner ahi wina hi tu ni khwa dinga tu su la hom chum phondo na in ni thiu hi chan chu hi tan ti